باب 189 درس إن كرياد السالم فضل المسجد كبرال في يهوه المساجد كجولير ده حديث ولورة الجبان إجابة بمعنى 60 وألف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد كلا داود كجولير ده أو راح ما أهير لأد الله له الله بلا نيمه في الجنة كالجنة نزولا ورد كلما غدات مكلا أدي أو راح ما أهير لي متفق عليه. وأنه يسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كمن تطهر قال لا إني في بيتك سود ثم ما داركت إلى بيت فادي سود من بيوت الله مدى شود الذين ليقضي فيه يوم هنطيا فريدة وقت فريلا من فرائد الله مدى فريلاج الله كان صلاته خطواته فلان مكودين إهداها غوتال إكويد دين تهطوريه نمونتود خطيئة بكات والأخرى ndeya palande bi mana ngala koy ngal tarfa daraja tantano bantande mo daraja rawahu muslim wa nubay ibn kabir radiyallahu anhu qala kana la takra rajulun gorkon min al-ansar la alama anda ahadan hay goto abu adam min al-masjid kurdo mo wodditare ka julirde minhu bi makko wa kanat ulati la tuqtu tultata ka dil salatun julde jama ka julirde fa ila lahu innani ma law istarayta himaran har asodeno min baffa ba mi da woddi julirde heɓano arda la tarkabahu a waɗɗoto no mbanɗo fil jolama e nder ɗeɗo ni ɓe wafir ramda e fewndo ndi jaare ndi wuli juulide nden woɗɗitima ha kala e ma e surruni ala ko ɓuratalan weltinde anna mandili nde tawata ma e surruni kam wo welatalan anna mandili nde tawata galle an ila janbi masilino ka takko juulirde inni min uridu miɗo faala an yuktabali nde windantelan mam shaya palan en kon paloto ko masiriya go ka julide waru joyi ruttagol angol heda rajatu min ruttike ila alika be muri anne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qad jama allah laka dhalika kullahu haray allah hawtinirani madin don fo rawahu muslim wan jabir yattama jabir radiyallahu anhu qala wi khalat al biqa'u hawla al masjid ko duwoni vidi hedda gongol hodugol ngol takko julirde nden mana jama on potitike takko julirde farado be faalama farada faala banu salama an yantaqalu de be eggata ɓurɓe masjid ka takko julirde kamɓe kadi fa balaga dalika nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo humpiti ɗum fa qala lam nelaɗo ma kani ɓe an yantaqalu kande ɓe eggata ɓurabal masjid ɓe ara ka takko julirde fa balaga dalika nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo humpiti ɗum fa qala lam o ma kani ɓe balagani min pitike annakum non turiduna hidon faala antan dalunde eggoton qurbal masjidi aron katako julirde qalbeni na'am ya rasulullah bada aradna dalik kudun ko men faala fa galani la ma ki bani salam diyarukum galleli mon tuktabu atharukum ino windede kadi batteji mon ɗin baraji mon ɗin ila ton ha hewton ka julirde diyarukum hino huɗugo ka galleli mon ka galle moɗon ɓe ɗum no laba awa kadi tuktabu hino windede atharakum baraji mon ko iwaton ton kon haaga kono noon hande fa galɓe en he ma yasuruna ala ko weltintame annano menen kunnamen laatike tahawwalna min waylitike rawahu muslim rawahu bukhari ma yasuruna welatame an nakuna nde men laatto tahawwalna min waylitike men e wiɗum ɗo rawahu muslim mana min firti egugol ngol ɗiɗo wa rawahu bukhari ma'anahu min riwayati anas mana mum ko immorde riwaya anas o nabi Musa radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki inna azama an-nas ande ko buri mawde be fajiran beddi fi salati ka julde abadu ko burdo be woditade ila ya faade julde den mamsha seppugol fa abadu ko burdo be woditade wallahi yantaziru salata habita to julde hatta yusalliya ha o julde ma imam wondire imamo azam ajran o do kadno buri mawde joddi ila alladhi di o do ne do yusalliha julo wonde summa yanamu refti o dano muttafaqun alayhi. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بشر المشائين weltimir wonɓe seppude ɓen fi zulami e nder niɓe ɗen jemma ilal masajid ɗeya ka julirɗe weltiniri ɓe bi nuri tammi annora timmuɗo ko ɓe heɓoyta yawmal qiyamati ñande dargal rawahu abu dawud at-tirmidhi wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-maki ala adullukum on accata mitininan ala ma yamhu llahu e dow konko Allah montirta sabu muɗum bihi sabu al-khataya bakkatuji wa yarfa'u bihi o ɓantira sabu mum an darajati darjaji ɗahlu inni bala o ya rasulullah kayane laaɗo Allah tinnin men
قال لا ما كسباغ الوضوء كتم من قل سلق على المكاري أفعلك وأنيا وكسرة الخطاء من قل بلان إلى المساجد وانتجار إحباك الصلاة جلد بعد الصلاة جلد فذلكم الرباط كؤير وجمون دينو رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم سيئي الرجل غرق يعتاد المساجد إن ووتك جولد فاشهدوا لها رسيدك نيم بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يأمر أن يكون مساجد الله من آمن بالله كون الله واليوم الآخر الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن والله أعلم.